Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Loida, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinarigat ti biag, kinay kayat ko ti nagtrabaho, ijay balasyo taaw. Gapu iti kalikagum ko amaikan iti nasayat a panagbiag ti pamilyat. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Loida, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imimpake mo dagiti kawas mo. Talaga ka di nga ipilit mo ti agabrod, Loida. Wan lakay. Amumat, awan ti husto apanggadan tayo dito eh. Ngamdyak kaya't nga agiin na dayo tayo. Maawatan na kumalakay. High school tunti doang nga anak na. Adun tunti masapsapol da. Kamu ka? Di ka kumaagpaspasugnod, lakay. Kanayon kayon tumitla ang awagan. Ngam narigat ti agabrod. Sigurado ka kadi ka ba alam? Ikarkarigatak para kada tayo asa nga pamilya. Loida, I don't like a lazy man, okay? Yes, madam. Good. Your task is to do all the household chores, understood? Yes, madam. Include the ceilings of each room if you clean, okay? Yes, madam. Okay, I'll leave you now and start doing your chores. Yes, ma'am. Madlaw nga istrikto ti amo. Ang ano saklatan. Lakay, syakto ti umawag inton mawaya anak. Nga matapay nasken nga ibagak. Lakay, saan amabalin nga agusarak iti cellphone no madama ti Loida! trabaho? Loida! Sige lakay, paumayin ti bus ko dito eh. Bye. Who told you to use your phone, Loida? I'm sorry, madam. My husband just told me an important I don't matter. care if it's important or not. Go back to your work now. Yes, madam. I'm sorry again. Once I caught you again using your phone while working, I will slap you. I'm sorry, madam. I promise. I will not do it again. Ay na. Imbaglakit din ta daday ti parke nga ayuyang tayo a Pilipino dito yung Hong Kong. Wen nga rod, isupay a pangiliw-liwagan tayo iti iliw tayo kadag iti pamilya tayo iti Pilipinas. Wan nga rod, Jilin. Gantap no agrelax tayo matsag paminsan Wen kumusta gayam ti amom? Ay, naungot nga rod. Istrikto unay. Agpada ta iti amo. Ang aganos tayo latan takas ta ti biag dito abroad. Why are you here, Loida? Madam, can I eat my lunch too? No. Wait for my signal. But I'm very hungry, madam. Can't you understand? I said wait for my signal. Please, madam. Go away! Go away! Yes, madam. Hello, Tatang. Kumusta kayo dito Pilipinas? Nasaya at mad anak ko. Sika, kumusta kaan? Nasaya at mga Tatang. Istrikto unay ti amo. Dandan ni didak pa yan pakanan. Anya? Nukas tamat lang. Agawid kalangan dito'y Pilipinas. Ay na, saan analakaday ta pampanunutan nyo, Tatang? Ay, undayam. Apay ajak maawagan ni Elmer. Ay, Jak kumakayat nga ibagakan ka. Ta isupay apang panunutam dita. Ha? Apay, Tatang? Saan manan ang nagawid ti asawam? Hindi pa lang may sangal daw. Jak amaw no sa dino ti pagturturugan na. Anya? Unay matan ti asawak. Dinak man laawagan. Ala,
Bayam, taibagak to nga awagan na ka, apaman ang makasangpad. Sige, tatang. Katagyaman na. Lakay, insa mirakla ang timawagkan ka. Apaya di mo sungsungbatan ti awag ko. Pasensya kan bakit? Naibatik ngamin ti cellphone ko iti kalman. Nabartag ka manan. Kuna ti anak ta di kalman, nabartag ka manan. Tanagipulong manan ti tanga nga anak mo. Apay ka di akasta ka. Kasta unay tirigat ko dito eh. Ngumday talag barbartag tar aramidam. Abay, pinilit kaya nga kabrod? Saan mo da? Leda! Did I not tell you not to use your phone while walking? Anay ko. You stubborn! This is what you get! Please, madam, stop it. I'm hurt. Don't pull my hair. Because of disobeying me, you will not eat lunch and dinner! Mabisin ako na yan. Awagak man kit din ni Jeline. Barang matulungan na. Jeline, mabalin ka di tagpatulong. Apay, Loida. Mabisin ako na yan. Didak ngamin palubusan na mangan. Apayan. Anyat na pasamak. Nakita nakti amok nga da kay ninawag ko. Kabayatan ti panaglinis ko. Nakaungat. Imbaga na ajak ka no mga niti pangaldaw kan pangrabi. Oo na yan, akin na ulpit dayta. O sige, tayo naknurumar dagiti boss ko. Yawat kuntukan katimakan iti tawa. Agyaman Jeline. Sige, urayan ka. Hello, tatang. Nakaawag kayo, mat. Wan, anak ko. Masakit ngamin ti inauna nga anak mo. Kag awan ti busbusan maidya ospital. Anya, awan ka diti kwarta ni Elmer? Ay, jak amo iti dayjay nga asawam, anak ko. Kuna namat nga awan, hidinto ta ada naglakwan na itinatag. Una yan ti asawak. O sige, tatang. Ipanyon iti ospital ti anak ko. Taalaag ti sweldok iti boss ko. Taiso ti ipawit ko. Wan, anak ko. Kag agan anos kapay kumaa. Wen, tatang. Alangarudan. Baliwak to ti umawag. Tadape aramidak. Bye. Madam, can I have my salary for this month? I forgot to withdraw your salary. I keep it next week. But, madam, I need it already. I said I keep it next week. Understood? Please, madam, I need to send money in the Philippines. My son is sick. Did you not hear me? I said next week. I'm pleading, madam. I really need it. Even a half of it. Stop. Stop talking. Or else I will not give you your salary. Awanan kay ti Asi. Di mo amo panunutan ti pada matao. What did you say? Nothing, madam. Nothing. Unay kamutan, Elmer. Apaya din ako nawawagan. Kaslaawan pa'y iiliwam kanya. Hindi ka man nagdrama? Sa anak nga dram-drama. No amumla ko ma. Aglalaok ti marikriknak. Iliw ko kada kayo. Bannog. Kandang-dang ranak pa'y ti amo. Saan ko abasol data? Siga ti nagpilit nga kabrod. Kasta ka dilang ti bagam. Ipakpakitam lang ang awan concern mo kanya. Agpauit kakit di ti kwarta. Masakit ti anak mo. Awan pagbayad mi ti ospital. Day tangarod ti parikot ko. Saan pa ngayon ti amok ti sweldo? Ada ka numat naglakwam itinatang. Ison ati busbusan nyo dita. Naibusan. Isungart at umagawatakan ka. Namawan mat ga maitid mo. Sige, bye. Hello? Una yun ti gastoy. Naulpit lang arudan ti amo. Nagbalbaliw pa yan ti asawa. Denver pa nga asim ko ma.
Ibagam ti pudno. Barkadam ti asawa. Ibagam kumano addaam mo nga aramid na. Diyak ko maibaga. Nasaysaya at numamu-amon ti pudno, mare. Denver, Adda babae ti asawa, mare. Kat agaw awit pa yun iti dagos na. anya. Kasta una yarigat ti malaklakam ko dito eh. Ngam kas talagayam ter aramidan ti asawak dita. Dahita ti pudno, mare. Ngam sapay ko ma. Tasaan ka nga agpampanunot iti madi. Uwan pare. Sa bagay. Pito langan abulan ti unayak. Agawid akon. Barang maurnos pa iti amin. Kat sapay ko ma, mare. Tadi mo ibagbaga, asyak tinangidanon kan ka. Uwan pare. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo. Loida, apay akas tatarupam. Sinabuagan nakti amok itinapudot asabaw. Anya? Di na ngamin magustuhan tindasar ko amakan. Iso anak kaungat manan. At sinabuagan nak iti sabaw. Unay matan. Agpada ti malaklak am ta kadag iti amo ta. No kayat mo? Agiddantan nga agid daw iti tulong iti agency ta. Sigurado ka, Jilin? Wan. Angam. Anya jay may sa nga imbagang? Pagparpari ko tampay ti asawa? Wan, may sapay day jay. Iso nga agkakanatan ti pampanunutag. Parparigatan naklangarudan ti amo. Agbababae pa iti asawa. Kasladya kon kabailan. Kaya't kun ti sumuko. Ngam pampanunutag lang amin dagiti anak ko. Kastamat kin ni tata. Di ka paabak iti problema, Loida. Iso ang masapol nga agpatulong ta iti agency ta. Kat no matulungan data, makaawid tan. Kat sangwam tumatan ti problema iti asawa mo. I'm leaving now, madam. I just want to thank you for everything. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Please stay, Loida. I already decided to go back in the Philippines, madam. Oh, please, forgive me, Loida. Please. It's okay, madam. Don't cry. I'm really sorry, Loida. I'm very bad. I know you hate me. You're wrong, madam. I don't hate you. Instead, I'm very thankful because if you didn't hire me as your maid, I don't have work these past years. Oh, you're so kind, Loida. Thank you very much for your forgiveness. I hope you will come back soon. Anyan ti kastoy, Elmer. Awan ka na danunak dito'y balay iti si Mang Petak. Kat ita, makabasa ak iti text ti babaim iti cellphone mo. Pakawanan nak, Loida. Ikarik. Sinakon ti babae. Ngunay ka. Di mo pinanunot ti rigat ko iyabrot. Kakaasi ak itinamnamayan ti amo kanyak. Ngamsi ka. Day tagbababae ter aramidam dito'y. Aklo na ka nagbidlotak. Kat pangasin. Ikan nakpay ti may kaduagon daway. Sige. Numan pa'y nasakit tinaramid mo. Pakawanan ka. Dadakalan dagiti anak ta. Kadyak kayat ngagbalin tayo a broken family. Agyaman ako, Nay. Loida. Kat sapay la kumata di mon ulitan tinaramid mo. Tano ulitan pa'y. Talaga asaan kan ama pakawan. Kat tangay adamat basit urnong ko. Mangbangon ta iti basit a negosyo tayo. Kat pag tinulungan ta adwa.
Pinakawan ko ti asawa, kat inikakpay iti may sagundaway, tadyak kayat nga agbalin a broken family ti pamilyak. Sininaan naman ti babae na, kat impamaysanan ti atensyon na kada kami a pamilyana. Alakastan, katagyaman unay. Tuy pagayam mo, Loida. Loida pagayam ko, narigat ti kapadasa mi abroad. Ngem ninayunan payla ang ti asawam iti parikot. Ngem pagyamanam lata ti namarswa, tadi naka binaybayan, kat naurnos maten ti pamilyam. Agyaman nakiting ka panang ipatulod iti pakasaritaam, kat palagip da ito kadagiti asawa, anag-abroad dagiti asawa da. Asapay la kuma, tagbalin kayo anatibker, nudumteng ti sulisog. Tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Loida, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagparangan dagiti papagayam iti radyo akas kada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Joffer Basit, Michael Lugitan, kento pagayam nyo, Jonar Ributazo. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.